Assalamualaikum kanko bolesa ati so boleti me ana dagisa rabbin kenya gari isatu ogesa yodili kabane isatu nufdisa yonifdu kupsane isanu faisa lakalam durabi ilahi duresa lakal hamdu rabbi ilahi duresa kalbina dagahi kalbin te si khutus nasiyan sif dama menile tikatus dunia midaide akifete tatus kabenya kabate wan fete khannatus dunia radinta hamma fete turtus kalbin tenya dute situnu faisa lakal hamdu rabbi ilahi duresa lakal hamdu rabbi ilahi duresa Ya Rabbi ya gari anggama khiri se kalbin fayyan kabdu o suraji khise kafiru tanuti amri jajabse masjida muslima mekatam darse shekoti muslima mekatam majse rabbinu tilalin atini dandesa lakal hamdu rabbi ilahi duresa lakal hamdu rabbi ilahi duresa rabbi si khadane nuradur kibala kenya nuf bareci ilahi khohala namni halan kamne zalalam bulula wandiko dabjaca ulla dan wallola warrawalin tahu jirenya gulgura siti majam fana ya Rabbi ya Allah siti majam fana ya Rabbi ya Allah Akam nafjurtani kanko ya hawasa Rabbin kenya gari isatu gesa yodili kabane isatu nubisa yonifdu kupsane isanu faisa lakal hamdu rabbi ilahi duresa lakal hamdu rabbi ilahi kalbi asdi bisi kanka ubula rabbin kenya gari nurabane hula youtube cubate sitibu sabala asohin cufamne tarabi balbala harka khe ol kabi kenama galgala dunia tidisi tanahori bala irrati warani namu irragala rabbi hunda chale wallahi rahman nisai lakal hamdu rabbi ilahi duresa lakal hamdu rabbi ilahi duresa boleh sahangko mani rabbi asi harka kheol kabi rabbi garsisi wandabde unduma rabbi raibdisi indianu siarka sodatahu milkanisi wallahi milkota rizki tahus kusar lakal rabbi ilahi duresa lakal hamdu rabbi ilahi duresa
musliimota koo kan waliif gaaddisaa quraanaaf hadiisaan siin nu gammachiisaa quraana qara'uun barni barbaachisaa guyyaa boruu sanii barkana duunisaa sitti gadi baatii wallahi deemuun isaa gaaddisni hin jiru jirrisi dhabbisaa quraana qara'uun caayaa si teessisaa lakal hamdu rabbii ilaahii dureessaa lakal hamdu rabbii ilaahii dureessaa yaa rabbii yaa gaarii ati nu gargaarii diini qabnu maraa atumaan nu maarii rabbi nu taasisii gabrootan gaggaarii akka nu taasisu ilmi rabbii barii akka taa'u kanaaf beekumattu aarii ilmi kan hin barree maa baatan gargarii yooniif ilmi bartee caayaa si teessisaa lakal hamdu rabbii ilaahii dureessaa lakal hamdu rabbii ilaahii dureessaa akkanaaf jirtanii kan koo yaadar dargab akkanaaf jirtanii kan koo dargaggeessaa haadis obboleetii mee ana dhageessaa rabbi keenya gaarii isatu ogeessaa yooniif dhukkubsannee isa nu fayyisaa kunoorri ilaahii dureessaa lakal hamdu rabbii ilaahii dureessaa dhaamsi koo kanarraa asittiinda dhaamsa koo kanarraa asittaa beegayii yoonni si dheeradees afuunaan illahii isiniin jaaladha wallahi billahi dhaamsa biyya kanaa obbolaan nagahii wassalaamu alaikum warahmatullahi salaamtaa jaalalaa nama jalaa deebisaa lakal hamdu rabbii ilaahii dureessaa lakal hamdu rabbii ilaahii dureessaa kanaaf jirtanii